Emalungiselelo emkhosi wemhlanga walonyaka sikasecophelweni lelisetulu lapho kutawugecwa khona umhlanga. Ngekusho kwalobambe kuba ngumbhasobhi welibutho lembali ihlangabezamdluli tikhona tinguquko kulomkhosi lonyaka kuqinisekisa kona kuphepha kwelibutho lembali. Umbiko uyalandzela. Mhla tinga-23 kwenyanga lesetulu libutho lembali libhekeke ukuthi litheleke emntini webukhosi elutsitsini liyobhalisa lokutabe kukhomba kucala kwemkhosi wemhlanga. Indzawo yembisi farm lapho kugeca khona libutho leselikhulile konke sekumongemumo njengoba emathende asavela aphanyekiwe nalokunye kulungiselela lomkhosi. Ngekukhathalela impilo yembali silwenkosi Mswati wesithathu sesivete tinguquko tsite kulo libutho lembali lokufaka ekhatsi ukuthi imbali ngeke isala lemathendeni njengenjwayelo kodwa seyitola landofondofo ilale kumakhi latawube anemahitha ngekhatsi kubalekela lichwa kanye nelushinjo lokuthutha yona imbali. Lo sabambe kuba ngumbhasobhi wembali ihlangabezamdluli uchaza kabanti. Amalungiselelo lasecophelweni lesetulu kakhulu. Angicale njengoba induna esimemetelo isikhiphile sisihle kangaka yebo liqinisa nanathi sibukile lapha kulomsebenzi siphumile esimemetelo wenene lengingakusho nje ukuthi dinenge tingcinganyana lesesititsinzile sihlangene sabonisana silibandla layo ingonyama lelibukelo umsebenzi lokufaka ekhathi into letinenge ngabala nje ngiye endzabeni yetekulala ngiphinze ngibale endzabeni yekuhlangana nabo babetikhulu ngiyofika endzabeni yetekuthutha njengoba nje ke kunanjinjanya nalonyaka ngihambe ngiyofika nakulokunye. Angivete lokuthi cha nasethi lakhaya titawungena kulamamakhi kepha ke le esidzini titawubuyela tisebenzise wona lamathende lawa ayitolo ngani ngoba phela vele yimpi le angeke uyathi sitabanganani. Lokunye nje lengakuveta msakati indlondlo kwekuthi leli butho linakekeleka kakhulu angivete indzaba yokuthi nje ke itolo belihamba nangetimotokani lonyaka kwakhiwe tinkhalo letitsite lapha kutawuma khona emabhasi ingonyama ikhathalelekile kakhulu ngaleli butho leli na utsinza lona vele utsinze yona licopho. Angibekise nje ukuthi ivele yalihlabisa ngokulembaba ukuthi hey tintombi atingene njoba nyaka nye betingena emathendeni lonyaka titawungena kumamakhi kulamamakhi njengoba uwabonile nje amhlophe kubonakala ukuthi sinangabe kutawukhanza ukuthi kumakhatana noma kuya kunjani kube khona ngisho nemahitha lapha ekhathi ngani ngoba bekulukhunyana kwafaka emathendeni kepha ingonyama Mswati wesithathu bakanye nendlovukazi bathi te hayi akube nemamakhi tintombi nje titawungena kumamakhi linengi lato lonyaka naleti bekukhanza sithi lala kubomahlanya naleti lokukhanza sithi lala kuphi khashane tonke titawuphelela emntini webukhosi eludzitsini. Mdlolo uvetene ukuthi njengoba inombolo yembali yakhula njalo ngeminyaka vele luningi lushintsho lolitawuba khona ngeminyaka. Umbiko uhlanganiswe uGiyani Msibi, MBC Farm.